Zdravo svima, evo danas ćemo da snimimo još jedan video. Tu sam ja sa svojim biciklom. Vidite moj komšiluk. Jedan krug. Evo vidite. Malo je vjetra, ako bude malo šuštalo, izvinjavam se. A ja, to je prelijepo. Jesen je, nema sad. Hoće nam i kiša. To su te američke kuće. Eto, pogledajte. Evo je čovjek solarne panele ima gore. Evo auto u Americi, Dodge Charger. On je najpotraženiji. Oni se kradu ko ima prije ovoga vjetra. Prije ovoga sam snimio u jednoj radnji, zove se polovna radnja ovdje. I onda muzika je tu i sad ne mogu da lodiram zbog toga što YouTube ne da muziku. I onda stavio sam probao svoju muziku da stavim da vidim. Pa vidit ćemo. Znači tu ne mogu da pričam ništa. Ja. To su, evo vidiš ovdje kuća se prodaje. Eto ova mala. Druga ne mogu voziti. Prodaje se, ima, to je kod zastupa taj neki agent u kuću. I onda ima broj telefona, ko će kupiti nazove. Dođe, pogleda, vidi. Onda dođe taj agent sa njim da on vidi taj ko će kupi kuću, šta je, kako je, sviđa, ono se ne sviđa. Obiđe, pogleda, ako sviđa, sviđa, ako ne sviđa nikom ništa. On dođe, uzme i to je to. Evo nas voda na benzinsku. Lijepe palete. Lijepa paleta. Kako će ponijeti, sad nisam s autom. Pa ja, dobro. MTM, ovdje se digne pare koliko hoćeš. Račun ti ispadne. Koji ćemo da uzmemo. Ovo je moj Fanta.